urubuga rwamaze kwandika izina ku isi by'umwihariko rufatwa nka rumwe mu mbuga nkoranyambaga ziri gukurura abantu benshi ku isi rwa TikTok rwajyanywe mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinjwa kurangaza abana batarageza imyaka y'ubukure ku buryo bamumaraho umwanya munini kubera amakuru abashuka, hanyuma rugakomeza kuyabereka bityo rukabarangaza. Iki kirego cyatanzwe kuri uyu wa kabiri, ubwo n'ejo hashize birumvikana muri Leta 14 zo muri Amerika. Iki kigo gishinzwa kwereka abana ibintu bijyanye n'ibyo bakunda, buryo abana bamara umwanya munini kuri TikTok yahakanye gishinjwa ivuga ko nta kuri kurimo. Icyo kigo cyatangaje ko bibabaje kuba Leta zo muri Amerika zahisemo kubijyana mu nkiko aho kurebera hamwe uburyo hari ikibazo cyakosorwa. Iki kigo cya TikTok aricyo ikigo cyabyaye TikTok aricyo ByteDance kimaze iminsi mu zindi manza muri Amerika aho gishinjwa gutanga amabanga y'abayikoresha kuri Leta y'Ubushinwa. Ni ibirego bishobora gutuma rero uru rubuga rwa TikTok abantu benshi bitabiriye ku bwinshi hirya no hino ku isi rushobora guhagarikwa ku mugabane wa Amerika. Ni ibintu rero Leta ya Amerika cyangwa se Washington DC itigeze yishimira na gato. Yagiye igaragaza yuko uru rubuga itarwishimira bitewe n'uko rurangaza abantu aho ku mugabane wa Amerika. Ibintu rero byakomeje gufata indi ntera aho TikTok ushobora kujya kumva muri Amerika yahagaritswe. Reka tuve kuri iyi nkuru yo muri Amerika n'Ubushinwa twigiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo Koloneli mu ngabo za RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimuse Abashinwa batatu. Ambasade y'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamenyesheje guverinoma y'iki gihugu ikoreramo ko abasirikare bacyo bamaze icyumweru bashimuse Abashinwa batatu. Mu ibaruwa iyi ambasade yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasobanuye ko aba Bashinwa bashimuswe n'abasirikare bayobowe na Koloneli witwa John Chibango tariki ya 30 Nzeri 2024 ubwo bari mu kirombe giherereye mu gace ka Kolwezi mu ntara ya Luwaba. Mu bashimuswe harimo umuyobozi wa sosiyete Good Time Steel Congo Investment SAR ikorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kolwezi Wang Xianglong. Iyi ambasade yasobanuye ko ubwo aba Bashinwa bashimutwaga bashinjwaga kubika amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi nta kimenyetso na kimwe kibagaragaza. Aba basirikare bakaba bari gusaba ibihumbi 100 by'amadolari kugira ngo babarekure. Yagize ati aba basirikare bataye muri yombi aba Bashinwa batatu asaba iyo sosiyete kwishyura amadolari ibihumbi 100 kugira ngo barekurwe. Ubu hashize icyumweru iyi sosiyete itagishobora kuvugana n'abo bantu. Ambasade y'Ubushinwa yatangaje ko yamaganye ikomeje ishimutwa ry'aba Bashinwa, isobanura ko rinyuranyije n'amategeko n'uburenganzira shingiro bw'abenegihugu. Yanasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukurikirana iki kibazo mu buryo bwihuse. Tukiri muri Kongo, reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'imiryango y'abarohanye mu kiyaga cya Kivu yakomeje kwigaragambya mu buryo bukomeye. Imiryango y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato MV Meridi yabereye mu kiyaga cya Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 3 Ukwakira 2024 yakoreye imyigaragambyo mu mujyi wa Goma. Amashusho agaragaza umuhanda ugana ku bitaro bikuru bya Goma barimo abanyamaguru ndetse n'abamotari bafungishijwe amabuye ndetse n'amapine y'imodoka yatwitswe. Uyu muhanda humvikanyemo urusaku rwinshi rw'abaturage ndetse n'amasasu make yarashwe n'abashinzwe umutekano bagerageza kubakumira ariko bibi by'ubusa. Umwe mu bigaragambyaga yatangaje ko imiryango yabo idashobora kwemera ko abantu 34 gusa bashyingurwa mu gihe hari abandi benshi bataraboneka kugeza aya magingo. Yagize ati dukeneye abavandimwe n'abashiki bacu twabuze. Ntabwo dushobora kuzana imirambo yabonetse mu gihe tutarabona abandi babarirwa mu magana bakiri munsi y'amazi. Leta igomba kubashaka byihuse
bubi na bwiza. Undi yavuze ko hari abashaka ko ibitaro bikuru bibaha imirambo y'ababo babonetse kugira ngo bajye kuyishyingura ariko ngo banze kuyibaha. Yakomeje agira ati twebwe ababuriye ababo mu bwato bwa Meridi baduha imirambo yacu. Leta ntigomba kudukinisha gutya. Twafunze umuhanda ugana ku bitaro bikuru, ntabwo dushobora kubyihanganira. Baduha imirambo y'abacu, niba badashaka ko tubica turapfira hano ahubwo. Uyu muturage yakomeje agira ati imirambo si iyabo, nibayizane. Imirambo bayigumishije mu buruhukiro ku zihe mpamvu? Baje gufata imirambo y'abavandimwe babo ariko barayirinze rwose. Ubu bwato bwavaga mu gace ka Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bwarohamye ubwo bwari busigaje urugendo rwa metero 700 kugira ngo bugere ku cyambu cya Kituko mu mujyi wa Goma. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki ya 5 Ukwakira 2024 yatangaje ko imirambo yari imaze kuboneka ari y'abantu 34, abakuwe mu kiyaga ari bazima bakaba ari 80. Mu gihe bivugwa ko hari benshi barohamye bataraboneka, imiryango y'ababuze ababo igaragaza ko leta ya Kongo yashyize imbaraga nke mu bikorwa byo kubashakisha kandi itabuze ibikoresho bikenerwa. Umuyobozi w'abaruburiwe ababo muri iyi mpanuka Neheme Habajuwe yatangaje ko abantu 27 bo mu muryango we bose bapfuye, agaragaza ko kuba hari abataraboneka bituruka ku kuba leta yarigize ntibindeba. Habajuwe yagize ati hashobora kuba harimo ukwigira ntibindeba kwa guverinoma. Iyi mirambo yose irakenewe kandi mu by'ukuri iracyagerekeranye mu bwato yabuhezemo. Guverinoma ya Kongo yateganyije gushyingura mu cyubahiro ababonetse kuri uyu wa 9 Ukwakira 2024, ariko amarimbi yateguriwemo iki gikorwa harimo ibya Makao riherereye muri teritwari ya Nyiragongo.